pet pulu tadi awkward porte ang tong isi ang tong ti alang leke yutang bong nodo we kimi penang bong bangke inut a future isi a potential ke do monit monon pi karbang long along si mesen is a leadership karbang long donai mati leadership ke upcoming yutang bong magalang like mane klarbor icon pumere tu klarbor in nut leadership ki una quality do di alang long potential do la so join si very duk lo dek tu ame ketang su budolo do mati mane ratum misen lo klarbor lo polonte ala so mane pan mangke ko son se la so ke klarbor pa do long ver da japan pan kui ki je pan ma ngalong ki je pan ma la ke nutin da ka bori dolo la sini li ke tegram long an polote alang li ke inut hexer we kimyang mong pen alang li lai politics ong se claim nang polote alang li ke na to ka dim do no galong na pu bangke dim do alang li son leadership bangke no galo platform long da ini ke nang sod do ruling long da ke nang sod do position long da ini ke nang sod do kise youth icon inut youth icon lo se alang li pan bai ke me katang so tum do pik lo la se alang li pan ke good is good image la so mesen image pan ke patter je pan la so pan mangke kadu ide si kabori do lo ase nili te dam long bangke alang li putak lai legi sono mami putak lo you have any specific proof nang tum along product approved doma like unfounded like a wild allegation busi pupe noneli bana pun nang tum nang pun amu ga press amunit ke ala siam no nang kosa bande tang ala pudat ini nang lagi nge da no bena ke siam nge po bola ala so journalist ke nelong pan 50,000 pound dele 50,000 pound dele la son ke pupe to where is kunano nang la proof ke la si alang li ke lai claim nang bote lu ke chali ya thekse alang li dam do officer mande ta hai alang li professor mande ta lecturer mande ta hai alang li politician da men ake thelong lot ta hai mla mande ta hai ye manun da ta hai ruling dang along dam lo pelong la si alang li sorry dim do lai ke claim gi ke nili ke theklam nong le jalang li dedicated lo karbi kai bansi alang li kado we ke chipi lo chini lo karbe kai lo ke don leadership pi bang we we kimi tong mong pini na son ke klang bang we la si leadership pi te lo karbi ga kai ke pini crisis lo pini so crisis lo pa job ni line alang li jitu kamata alang li vision alang li jitu principle alang li so ideology ke is a true nationalist ahoga kai ke ching ora bang tu Las alang future ke people a very bright future alang future ke metik nase ladak ke kadwe da ka chokonun ri ndopo visu mara je ke mi bana chokonun po o koryang arje ke mi tu mata chokonun po ala ke long le tum ke so sa du pe la so da si non mange la son lo ala pan nong nu ke joji pan se la ke asi la bang ke sita mimi inut kang thir wet inut sacrifice inut dedicated abang propan alang ni ko ano ne kechipi kechepadoy okay you should respect alang ni pan se ras man pinai alang ni pan honman pinai tapi polo kar bitung la man pitekte tonang tum criticize are ra tum tonang tum tong ti sonang tum man thegi na tonang tum leadership pi ona ya kong do ma nang tum ja ponong te welcome da non alang li loka puri ta Bennington ko alang li doctorate manun je polo alang MA kon ta manun je polo se tame ka be khai pan serang de bango chipi dan na tum na son sacrifice sun na ja kong do sacrifice ai ma sacrifice na alang li rat tum kene kerap kacheto ben se non da alang li reng bom ke dam ke yu ka do ta rat tangka ma kacheto ben se pi ke se la ke chok che ko la ke mimi karbe kai pan ma ke se nile
ning oilo ning duglo lason ban karbok tap kalili kalang lang unfounded wild allegation not fact not truth untruth lason laman bang ni ke ning oilo se laso bang ke lason culture uncivilized lason culture bang ke tumong wedet ni try to be civilized people try to be polite try to be gentle don't try to be uncivilized don't play dirty politics you play fair politics unfair mean pen cheating baji pen chok chi mat no cheating baji pen na pu dun tot la cheating mat ni tung le bjp pen kubo se la la to aba kene bjp abe ko pilo ni tung ni tung le bjp again na tung lo nang tung kon ma claim tu ansu se claim ke claim ya tung mat se la bang ke ni kado eta ang tong pan so wild le son mo abang ta ke ningoi che paklang dan son ma ke kado eta claim ke nei when you stay away from such wild allegation unfounded and dirty politics